Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka New Trap Youth Council ha ka santarik bunai jelio arjar arpo kala IT da ka jingtho sya ka sarkar jela bakan penmi da ka jing penbena ka babata ya ki bor punya school bat college bakin map no ya ka jing siu bai pule na ka benta ki benai ki ba ka sarkar kala penjari ya ka jing khang kardap ha gari barok ka wei ha ka jing ekran bat ka bat CTV hadien ka jing kendo ya menteri jong ka tanat pule puthi ka sarkar jela uba lakmen remboi u secretary jong ka HYC education cell usamla en lang sawian ula ong bakane ke jingwan persngau jong ka seng sya ki tendong skor jong ka sarkar kalong hadien baki babon ki kme ki pa ki baduna ha ka yo ka kot ki lawan ut sya ka seng halor ka jing kerdo ka baki lamat na ka jing bom yo lat ban lej bela hakini ki benai baka sarkar kala penjari ya ka jing khang kerdap ha ka ri barok ka wei na ka benta ban ya dai ka jing im jong ki pat ba na ka jing sapriang jong khunyang jing pang coronavirus Kabaiday bat ka memberendam ya ka bakaseng kala debo men shumbanai kabaiday bat ki boy school bat ki college kunjuk university fees marbangi i ba hadu mentam nehi walangi gi nakleng seng ya dep memberendam ni hoi gili i nakleng ka sokaru in by deputy chief minister le kami ya ka notification kabaiday bat kini boy school ban BF ki boy school jengki school college bakunju university reng i ba hadu mentam nehi limba ki parents ki leo ki jujur ba dang buni ki school ki ba la issue ki notice hakini ki kerjasi ba adab ba direct ki parents jongki tu ki kena pule ba ki don sel ki ba school apa ni benai ngina keleng sang ismo ba kane gari kapor ka ba khet ka ba kya ka hadu kata na bara bangili duduk ke besang hijau ni kalau dong minta kaya kalau dong apa i ba kalau dong kalau petang dia kaya kalau dong ko pesan istu ba dan ke jengkta ka kamai ka kaji ha ka kam kejam jong ki ka kam tambe ki kena ki bon kalau ngi duduk besuk istu ba kan bu kalong kan bu jinge skadaya ya ki ba ban sil ki ba school aga ni ko ada jab ki school ki college ko kunjo ki por pia university kedui kimi kapabon siu ke school dan nakaliang kesang ini yo punya keren buat dimet jingor buat education minister akaba nakaliang jong education minister ila assuringi ba nakaliang ka department concern kana take up ikani issue but nakumno hapo outai next week bunwan nakaliang ka education department akan sekemi ya kata notification ke bidai buat kemat but ila ongro ba nakaliang joka sokahi ong ba point di sto ba gidan kimi ki pale sino ki bala dapat sil egi school fees dan so ba dari la jab ni notification kami ila tentu egi ni ikram education minister ong ba ada jab ki kimi ki pale bala dapat sil mo ya sika yung patep kay ka notification ka ba nakaliang ka education department kan kami indrai akan kong gajing kranjingi ong ba nakaliang ka education department kan kami kata notification ka ba dan ka kaban yabeng lang ibro kaban undan jingta la kada yi ko punya sekolah ni jingta ki nahingkai yakter nahingkai lani kaban kata ya ka ay kimi pa dai ki pimi kita notification ka bubeng tam but ila ongro pala na jab ki kimi pa mo ya si kila dapat siu dai ki hab kila dapat siu dan naglenka education department ka pimi notification ba kala exam long di boardnya school kidi pun adjust but kitu kimi pa bendap sim school istu roba kelengka education department ka kala ya ikran terus panggil university college dan kelengka minister in charge long ban agi bede kre kelengka department concern kala ikran bagi university lab kunjung principal bede office jongki college bagi university gongge jingtep ko jingi nakaliang kikimi pa ki bun ki school ya ka bang wa ko tang nomor ba sikan sebentar ko sikan nomor kita mo yang repetition di school rai kartong ka jingi to jingki pa ki dan ki school ki ba bun ba tang dan ate ko than lai kra ki dan ki school ki bala pha bun sil ai ka ba school kunjo tuition fees ya annual fees kunjo ya ki miscellaneous fees akabagan nakaliang kasanghin nadu ka kasanghin ba kam berendam dil ong ba wala da ki parbo se buskon dai tom kin saving go tuition fees rengi ga kini ki bor punya school wala
activities semua dalam naduku bunai march dalam dan kajing hang kerja bagi sekolah bagi college bagi bagi board sekolah buat penyaji ke college private schools iba penyaji college bagi bagi pak pun sing pada tuition fees kunjung kita ke annual fees bagi kunjung ke miscellaneous fees ni nak kalian kesang di sekolah hak ini lah ongro ya education minister bagi dia benai ke direction ba ada buat penyaji dari pak pun sing bagi sekolah di marbo coba kanong kabaya ban exam no di baro no namar bagi hapan berkatu ya ka salaries jungki teaching staff ada ki kebik par ke mansi school bujing ya ro ya ki buat punya bersih tulap jung kai bar isturo balara ki kai ki tulap ande ke jikta crowd ro unju ki tenak kalian pesangi ba na kundu na kalian ka education department ka de kumi ka order ba ki ada hapan si school ro ki si thank tuition fees dan dia nak script itu annual fees bertujuan itu semester fees. Aku mungkin tip jom kesangi, adu utamanya pampadan penuh ba hukum ba orang bagi buat punya sekolah berada selama sebuah sekolah kingat friendly. Aku mungkin tip itu jungi ada betang bagi paham dan sewi di sekolah. Ini kalian kesang ada nak kalian ka education department kamla pensim yang kita ka kejimha kejimben mentaki kami kikpa limba minister in charge ni kalian sang ni sa shimi kini isu ka ba inselai pan mi haki skol kat ki balai ni mikran ba kiti managing committee hak ba ide ban umum na exam ki school fees tam ta kitu ki kena bon kilungien buna ba na ikran hak ba ide kini mas ba ada ki kimi ki pa kim se ba school kan ketaru ya ka service jonki teachers ma ndai ta ni pat ba kadi kapor ba kata berkebakya kata berkebakya adu kata yang buruk mo ndai tangi kimi pa ndai wat kini ka kunjuru isu ka jinge jungi bor punya school nomor balara exam ru baro pandan ka jinge ring sto ba ngile kentu ba nak kalian ka education department kan sim berkan pej kita kisjam ka ba bahan ba nak batam kana ba kanum dan ka jingta nak dai kutulok jungi kai dan ki bor punya ini kimi